Pasen, ti kasaryo iti asawa malan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano ijay balay dabak mo. Oray dito'y balay pailaing datang. Tapno adda kadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kasta anak ko. Kasta kumamit, ibagakin kagad. Nasaya at si kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pala kada kayo tatang. Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agipatakder kami to iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaidan. Alakat sapay kuma, taag kaalaan ta Belen. Sapay kuma, ta saan ka natangsit a manugang. Sapay kumamat atahang ka nga natangsit nga katugangan. No natangsit ka, natangtangsit akpay. Hanak mat nga natangsit, nanang. Very humble aktupay. Ay kat nukas tangarod, ag kaalaan ta no nasingpot ka. Tijak kayat akabalay, kat taysaan ang managdaldalos. Agpadataan nanang. Tama nagdaldalos akmat lang. Han ko pa nga kaya tinaang dud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanya ka. Sige, makaamukan to nga rodan nga gluto, tadda papanak. Ay, adda ko mamat papanak, nanang. Papanam aya. Mai-release nga min tadtajelon ko. Nukasta, nag-loan ka mat. Wan, nanang. Apay, nag-loan kayo, mat. Katuan, amangan numay-may sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka magaya mapada. Wan, katno day tati pagbibiyagak, di bala sangak. Loan. Agpada tangarod, Abelen. Sige, agkuyog tangarodan arumwar. Taintan alaun jay lonta. May samat nga agpaiso tinaglonan tayo. Wan nga rod, Belen. Manungay tinlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel kan ka. 25,000 laang kanya. Mano lang matidiferensya na. Kat, anya nga tipang usaran nyo iti inloan nyo, nanang. I-online shopping ko manan na. Ay, intapay mangan tamabisina. Sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan ati agi libre tadakdakkel ti inlon mo. Ay, o sige nga rod, day talang aya. Inta nga rod mangan ija toro-toro. Turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag tagururay ija iti order. May mayat ija turo-toro. Tanuin, surumon ja order mo, umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000, nanang. Napintas deto ita automatic. Ay kayat ko kumamot ti kasta. Ngum adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagija in order yun, nanang? Ay nagkakanat, adda lababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bali ata mausar mat dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay, jakmat ket di agur order iti awan usar na. Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta ag-awid tayon. Asinot mangawit iti ginatang mo ngay. Baklaya. Baklayan nga, nagdagsan. Adda inharkilak nga lugan. Saan naman na kita ginagatang mo? Aya inga. Plato mo manang. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato. Di ka gumatang iti pangikabilam. Bayam, tay sunto tinex nga order. Tay cabinet a para plato. Ay na, huston ti order. Day tapayin ti utangam. Ti ka order mo ito online. Oray, ata mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangek lakay. Alan anak ko. Adda nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang. Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Ngam, nalalaing mamutay nga aglaw ni asawam. Ay,
Un nga ro tatang. Kadagito ila ang anaamwak. Apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda sawak tatang. Hay, na yan. Tanagpadaan dalaki di mo iti inam. Un nga ro tatang. Matanagan nga ro. Sapay nagdatakil to't utangan di asawa. Ay na, uray ni nanang mau. Lun-alun, kunam na nagsuswildo ti dakil. Ay na, nagpadaan dan a ija manugang yo, tatang. Intayon aghalo-halo, nanang. Adda pa'y kwartam aya, Belen. Kat adda pa'y apay da kayo, awanan. Adda pa'y mutkit dinabati Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay katun Sapay makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay katun Mala mapantangarudan, Belen. Tatang, napanandanan kan Belen. Ay na, jak amaw. Amumatan lagi di adwa. Basta da kwartada. Sanda matatao diti balay. Kanayon arumwarda. Ay, anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tang aggapoy di talon. Ngumawamakan amasang putanta dito'y balay. At kami lakay. Ala na nako. Ne, naggapuan nyo manilaya. Mabisin kami na naggapoy di talon. Ngumawamakan amasang putanta dito'y balay. May sakamat, Belen. Kanayo ng matantirumor dito'y balay. Imbis ko mga gluto kayo timakan. Haan kayo kadi nga agdanag, alan, tatang, at dain take out may kanina na nga kanan nyo. Wun. Habang adda kwarta, sulitan tayo. Mala, ingkaidasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Uwan, nanang. Hey, gastador kayo adwa. Mas makatipid kayo mo't ano ang luto kayo dito'y balay bakit? Ay na makabanog tag luto-luto. Ay. Kun makaumati lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada ang nakatugaw iya salas. Kasla agkukurot da nga ukang. Ay, dumaw-dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Gamanyat itid ko ngay, awan mo't kwartak. Agpada ta, uray siyak. Daw-dawatan nak di inam, ngamawa mo kwartak. Agsusuldo ak aya, kat saan may? Naibusan ta inlunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurot da. Ay, una yun dagitang agkatugangan. Nagpadaan dalakit di mo't iti ugali. Wan nga ro tatang. Ay, kanahin ko mo't abagbagan ta sawa. Ngam awan mo't dingdanggan na. Adda pag-down mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang yo. Ngam sermon mo tinted na. Unayan, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo na anak manan di anak yo. Ay no kayat mau. Mapanta ijay ilay taasit ganta jay suki kapag gatgatangan iti ulos. Ha? Apay, agpapautang? Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na. Ay, sige nga ron, mapantayo. Uray je pag down tayo laang ti utangan tayo. Oh, kumusta, Inga? Long time no see. Nasaya at mo't, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoy aglaklako lata. Ay wen, nebelento'y kadwak. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Ha? Pangusarambanan iti kwartaya. Gumatang kayo pa iti lakok nga ulis.
Sakay to, pautangan, friend. Ha? Ay, ay katuon. Kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ules nga utangon. Kat nag-adumat ti ulas tayo ije balay. Mangpili kalatan tapno pa utangan nata. Ay, sige nga Rod. Nanang. Yes! Adaman ang kwartata, nanang. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Imbag man tadagayam friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng ata adda porsyento na. Haan nga balen. Te importante kat adda tinautang tayo. Addan pag-down tayo. Sobra pa. Wen, mala, intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanan na. Alan lakay, umay kag merindan. Adain sangpit mi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y dayto. Ne. Aglaladot kay la itay agsapa. Ngam ita, kaslaki maranting kay manana. Belen, nanang. Kan, nangalaan nyo iti kwartayo, takundi take out kayo manan iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga ado nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sangpat me. Naimas nga merienda. Anak kaw, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak nga raw. Takas laki maranting damanayin. Kan, awan damanayin dito'y balay ko na ma. Rimwar damanayin. Siguro, at damaning kwartada tatang. Laki di takasla naman na danuman ato kakang. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay kanya pa'y kumangay. Inutang da siguro manin Anya. Talagang awan deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay inam anatang kanti ulo na. Agbagbagay da talagang agkatugakan. Ay nasa yate may kadito istoralan barok. Agsingirak man tanay, jak makitkitan dya asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay may sa tikaldero yung kadananang kantatang mau barok. Wala na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw. Masapul nga min ngagpurchisak itilakok tanay na ibusag. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ti asawa ni Belen, kan nanang mo ni Maringga, iswasikan at isingirak. Mala, bayan nyo. Tanong makalako akit tinateng. Bayadak to ti utang dananang kanti asawak nana. Nasaya at mat, ta imay kayaw. Or-orayay ka, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisarita ken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Ken nayunan mi kumapay ti utang mi ken ka, friend. Anya? Sigin, tata. Tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame. Agbayat kami nga dagus kanyam. Ay sos, malugyak mata. Laimbag kuma. Nondan nobyak ka na kayo. Ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam kada kami, aya, friend. Mabit man lang. Babalasan kayo kadipay. Ay, uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tiyaw. Asawa timay sa kada kayo. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ubing ka. Agungat ni Alan, Da kayon atahang ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat na kaya, friend. Oray asinaw kada kayo. Kunak man. Maburing ak gaminan. Ngagmay sa. Kaya't ko.
ti ada asawa na. Tapno ada katulungan ngaglako iti ules. Ako O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa'y nga ita, Enton bigat nga agasawa ta niya. Tagawid akpay. Inak pa'y mangala iti kaus ko. Ay, igatagan ka iti kaus mo. Uray di kan agawid. Ay kwa, saan agpakada akpay mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige, makamo ka. Ay, nayunan me nga rodje utangan me niya, tata. Sige. Jakon mangta di te dakkel Tanay, medyo dakkel ti utang yu edi damo. Kasano ngay nanang? Kasano ti nagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oho, pakpakawan mo't Di uray aw-awan. Uray kaskasano, jak mo't maiturad aguliban ni tatang yu Kat sa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon day jay. Saan tan nga agparparangkan kwa na Belen? Anya? Nanang, kitaan nyo ka di dato in share da ito FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Ne, apay Belen? Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan, dagiti aglumlumeng amang ngutang. No asino man ti makaamam mo kadagito. Inpan panawagan datameten Belen. Ay, wan nga rod. Ay na, ay mangibabain. Ay, anyamat dato nga pos. Ay, Belen, nakita mo na ito impos da. Ay, Inga, apay da ito impos da. ay, Rupa yung magkinibilain. Ay, uwan nga rod. Ay na, tay nagutangan ni Belen day ta. Kinuyog kulaang idi anagutang. Kat inraman na mutang. Nene, nagloko kayon? Apay nga siyak lang ngay, kat duwa tayo mat nanang. Di ka naglibak Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay imu na alun ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kas ti bagbagayon. Madimat aglaslas to kayo matanan. Hoston, di ka agapan. Nakababayin kayon. Nanang, enta ipadilit data. Enta makisao ijay lakay nga nagutangan ta. Ala, kayon. Takababayin day ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. Inlimagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayon Ay, kwa. Ay, diyak kaya tiyagpakita. Takuna namat nga asawaan naklakay. Anya? Datang, papanan nyo nga rodan. Papanak ijay ayan da kabagis ko. Adaking kano sumurot ka kanyak. Tanusyak, jak kaya tagtali na agdi ti balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga rotatang. May stress akmat. Sapay aglamang da bilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan. No kayat mo ti sumurot kanyak. Intakit di makikarpintero ija enda ang kalbang. Sige tatang, sumurutak ka na kayo. Tapay nga'y apinanawan da kami lakay. Wen, ta sininaan da kayon. Makamo kayon itibiyagyo. Lakay, di ka kumamot agsao iti kasta. Resultan nyo dahil ta problema yaw. Saan ka kami nga iramraman? Bye! Hello? Ay na. Kaano da kano nga agawid nanang. Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsung-batan dya cellphone na. Saan da ka nung nga agawid? Aging gaadita marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Anya? Ay, kasano nga ron nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitangdan iti kumpurmi at trabaho, Belen.
Ita, taddan na talgad at trabaho yo anak ko. Mabalin yun ti mga asawa kan makiasawa. Nay mapmapanan ti tawon. Apay, awan pa'y kaayan ayat yu aya, Same, Rosa. Ay, awan pa'y kanyak nanang. Awan mo't la kanyak nanang. Awan pa iti panunot ko na itabanag. Uray siyak nanang. Jak pa'y nakasagana ang makiin na yat. Kan may sa. Kaslaawan mo't makita ka matino a lalaki kadagiti agar-aram kanyak. No kasta, adagar aram kun ka, Rosa. Adu ngam awan nga rod makita ka limpyo kadakwada. No saan nga artek, sugador. No saan mo't, istambay. At dapat agar-aram kanyak nga agtatakaw Ay, awan oray may sa alimpyo aya. Awan nga rod. At damot te awan bisyo ng agar-aram angam, chismoso mat. Nalabid unay. Manmanumot tikas dya lalaki. Sao, makarengreng. Uri lagparparasyak di katay nang agsasaunok wa. Iso dinispat sarkon na. Ay, ala urayom nga road, tapatsik nga dan tulat talimpyo nga agdaton kang kaanak ko. Kat sika nga ay Same, awan pa'y ar-armaw. Awan mo't mayat amaaram nanang. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Awan kurso na kadakwada. Malang nga road, urayan nyo no kaano adumtang dagiti para kada kayo. Tanarigat mo't no mailawan kayo iti awan kaus-uskan na atao. Kat sapay ko tapada yung matla a profesional ti maasawa yun to. Makapadanag mo dagiti anak tabantur lakay. Manot tawundan, ngem awan pailat asawa da. San pa'y siguro adimteng dangitay na ikari para kadakwada. Mabaakan dan samot. Di mo adda puliyo abaak lakay. Talaw ti kakabsat mo abaak. Wan bebang, managbabain ngamin lagi ti kakabsat ko alalaki. Siyak lang tinakaasawa kadakwada. Naimbaga, ta inaram nak idi. Tano saan, may saak mo't ang nabaakan. Nagalas mo ti kasta nga ibagbagamon. Anyat kayat mo apagparangan, pinikot ka, kasta kaday. Awanim magbagak apinikot nak. Inaram nak kunak. Kat inaklon ka mat. Timako na api ko, katay pinilit mo. Sanak mo't apinilit. Ta naginayat tamad adwa. Nagalas nga minti kasta asaom. Uray pod no nga inaram ka. Di mo matsang kabalikas takababain. Ala, sore nga rudan bakay. Sore iti na ibagak. Tanangam ti panagsasaom no maminsan, ta makapasakit kay tirek na. Mala, wanan. Sore nga rudan, wan. Marisileng, asino jay kadwa ni Hildo nga anak mo asim mangpot. Limabas da ngamin ijay balay iti kalman kat. Napintas mo't a babae. Ay na, tay may kapat nga asawa na maribibang. No kasta, sabali man ng ti asawa nan. Wan mare, kanay masikog manan. Ay, talon ti putot dya anak ko apasig nga inauna. Takasanaw, agduduma ti ina dagiti putot na. Sa ita masikog manan dya may kapat anubya na. May kapat tumanan ang apo kumiday jay. Babairo day jay nga anak ko. Dilagnak nakam. Kat saan na bali Basta saan na paggigiddanon dagiti babae na. Saan mo't day nga may na agsusuka ti babae na. Mangikasar ko mga minon iti agbalin nga asawa na tapno agtalnan. Wen ko mga raw nga awang magpao ta karelasyon na. No nagsinadan iti nobya na, adaman kasukat naan. Kat bareng maudin aday jay anubyan na. Wen kumanga raw tanay, maiwarasan ti pulina. Umado ti suportaran na. Kat naimbagkan ka amaray, tadan apukom. Ngam siyak ngay, awan pa'y uray maisa. Anyat ko nagiti anak mo ngay, ape adida pa'y lamaki asawa nga men. Awan mo nga rod mapili da apakiin na yataan. Mamangan mo't no napili da unay. Saan mo't ti kunak? Ngamjak man am mo. Awan pa'y mo't.
Ay, madanaga na nga ron, Mare. Mapmapanan ti tawen. Ngem awan pailat kaayan ayat da. Sapay arapaap mikin nila kay ko ti maaddaan iti ado nga apo ko. Wana ko mamare, tanay, dwala ang tanak yaw. Iso bumawi kayo kumaitapo kaw. Sana kas kada kami kanila kay. Nagadutan nak may. Sa nagadumanan tapo ko may. Imadon ti puli may. Mayat kit di ati kasta, Mare. Kasta kumamot kada kami. Ngem awan pa'y mo't. Di pa'y mga asawa kan makiasawa dagiti anak me. Ay, idandanagak ida. Nang runa jay babae nga anak ko. Amangan no saan ton ama ka anak no makiasawa. Tanay, mapanon titawan. Anyat pong panunutam, bibang bakal, nagadayo ti nakaiturungan ti matang mo. Ar-ara paapag nga road nga adda kumamot ubing agtataray dito'y paraangan tayo. Kaya't kung ti maaddaan iti apo ko, klakay. Ay, talagan samot adita maparaburan iti apo ko. Urayan ta ang mga asawa ng iti anak ta. Kaanon tupay ngay, awan samot balakdan. Nanang, tatang, mapan kami nagtrabaho kini Manong. Mapan kami, nanang, tatang. Ala, agan-anad kayo, anak ko. Ay, nanang, umadanin ti kasangay yo. Anyat kayat yung regalo? Ay na, may salaang ti kayat ko a regalo. Tay nabayagan nga ibagbagak kada kayo. Apo ko, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray saggay sakay la iti anak, mayatun. Ngam numanay nayunan nyo, ay kat pagbalin ninyo asag tatalo kayo, may mayat manun. Hala ni nanang, agarapaap manan. Malawan, dumteng to kadidayta. Kaano ngay? Intun madahanon Kasano nga tala ituin, tatang? May destino iti sa bali a lugar. Siyak mo ti baon na iti sa bali a branch ti kumpanyami. Kastaya, kat ada pag naadam ijay. Ada magkindi libre ti pag naada kijay. Iso na laang, tamaya dayo akada kayo. Huwag nga raw, maikawa kami lakid di iti inayaw. Ngam ti pangayata, no may destino kijay, maitalo ak iti posisyon ko tatang, kat ngumato ti suldo. Ay ka, adaking ka na ita barok. Sa bagay, baro ka. Awan na asawa kin anak mo ang mapanawam ditaw Da kami la dadakkel mo akin jay kabusat mo. Uwan nga ro tatang, no da kayo ti damagay, palubusan da ka di nga umadayo, tatang. Ranya ti desisyon mo. Iso ti masuraw, anak ko. No kasta, pati si Karusa, maidistino kamot iti sa bali a lugar a pagtrabahuan. Uwan nga ron nanang. Unay mo't apan nakairanrananan. Tanaggidan kayo pa'y iti kabsat mo a maidistino iti sa bali a lugar. Ay, uwan nga ron Ay, awan maikawa kayo. Nagidan kami nga umadayo kan ni Manong. No siya awan problema. Kan oray di amayaw. Paspasurot mo't laday chay. Mayat kit di tabarang iti yaadayuyo. Makasarak kayon iti pakiasawaan niyaw. Da kayo mo't. Ising-singit yung latangay bagbagaday ta. Magagaranak nga ruden ang maaddaan iti apo ko kanak ko. Iso ano adda na saya at alalaki nga agaram kan ka iti papanam. Aklunum ki din, tapno makaasawa kan. Kat maaddaan kamin tumutin iti apo ko kinitatang yaw. Kadwan yun to ti aganak tapno adon to ti agbalin nga apo ko may. Uray sa nga pulaw, mabalin! Marisilay, adamo nakitak akadwan ni malong anak mo iti agsapa. Limabas da ijay balay. Inigaman na mo taybag ni malo. Ay wan, asawa naman nanday jay, Mare. Ha? No kasta, nakiasawa man na ijay babaeng anak mo.
Wen, Mare. Kabalbalo na lang hindi na panatawan ngam nakiasawa manan. Di mo namin doon na balo di anak mo. Wala, ngam basta mabalaw makasapul maadago si ti asawa na. Kanay masikog manan. May katlunton nga anak na dayjay. Manayunan manan na dagiti nagadunga po kumay. Ay, imbag man, Maray. Kasta kumamot ka na kami. Arapaap mi ngaming ti maadaan iti ado nga apo ko. Ay, nasubrahan sa ngarudan kada kamay, ta anak mo nga anak dagiti anak may. Ay, na, mayat kit di ati kasta kumare. Ngam dagi jay anak ko ngay. Ay, manut tawundan. Ngam awan pailat kayan ayat da. Apay ngay. Amangan mo't no napili dalaunay. Saan mo't, Maray? Ngam jak man ammo no apay. Hello Manong, kumusta? Nasayat mo't, Rosa. Si Kangay, kumusta mo dita lugar ngayon mo? Nasayaat mo't Manong. Kaano ka nga gawid? Plano nga ro agawid into no may abulan, into holiday. Ay, uray siyak Manong. Ngam, adda kadwak nga agawid. Ha? Asino? Kayan ayat ko Manong. Ha? Lukasa? Adamatin kayo ng ayat mo, Rosa. Addan Manong. Si Kangay. Adda kadimutin na sirpat mo dita lugar anak kay Distinwam. Adamatin ading. Kahit nagaruti sumurot kanya into nagawid yung kasla alanganin akpay amang ikuyog kinkwana. Kayawid mo ate amamom kadananang kantatang. Ay na, sigurado maragsakan dan numamanda nga adan kayan ayat mo. Angam siyak. Diyak mo no maragsakan daw no saan. Ha? Apa Rosa? Basta. Mabaina ka mabutungak. Diyak maawatan tiriknak. Kan agdwa-dwa akmat laang na ikuyog kong agawid no saan. Panunutak pa yan na imbag Manong. Ha? Bakit? Umuawag na kita anak ta dito yung group chat tayo. Kutsong bata mun Hello, anak ko. Hello Nanang! Kumusta? Tatang! Kumusta kayo, nanang, tatang? Ay, nasaya at lata Da kayo ngay, kaano ti awid jaw? Agawid kami kini Manong Indon holiday. Talong aldaw ti masungad na holiday kat. Anak ko makanwami nga gawid. Ngam amangan no agunget kayo, nanang, tatang. Asino ti kadwayo? Apay ko mga agunget kami ngay. Nang, adan kayan ayat mi kini Manong Sami. Ha? Agpaiso samay. Wala na. Kinuray ni Rosa. At damutin kayan ayat na. Ay na, ay nagsayaatan. Ay na, kamaudyanan na. Makamanugang kami mulaangan iti amayo. Ay na. Kay, ikuyog yung ida ang agawid, anak ko. No kasta, okay lang kada kayo ni Kuyog Miida? Ay katuan Ay na, magagaran kamin makaamam mo kadagiti agbalin manugang me. Agawaan nyo ti agawid, anak ko. Nay. Nalagita yung sangpan mo bakit? Balay sa mo ti aso, uno, pusa. Si kamot, krib ti ubing dagitoy. Ano dagita? Usaran to dagiti apo ko Saggay sa dasami kan Rosa iti daytoy. Usaran to dagiti anak da. Ha? Ay, saan pa yan ang asawa dagita anak ka? Ket addan kaayan ayat da. Anya ti sumaruno dita. Siyempre, agkasarda. Kalpasan na, aganakdan. O, di addan to na pukuta. Ay na. Singin to kumakit di ati ipas nga ida. Tapno maigulpe. Uray triplets no iso. Ay na, bakit? Sinakbaya mo launa yung tipasawak. Advance ka launa ngagpampanunaw. Ket di tanto mo la titurong na. Maala, tulungan nak ngagdalos dito'y balay. Tapno saan anak kababain kadagiti agbalin amanugang ta. Naimbag nga oras mo, Marisileng. Umayak man.
Nay, si ka magayam, maribibang. Sumrag ka. Nagyaman ak maray. Imaya, tao may kukumadamagan. No adda naglumaan dagiti apo kum abado iti maladaga da paylaeng. Ha? Apay, pangusara, maray. Ay, kwa. Usaran to kuma dagiti agbalin nga apo ko. Adda nga minon kaayan-ayat dagiti anak ko, maray. Aya! Ay ka, nasayahat nga rodano kasta, maray. Kahit agkasardan, masikugan ayan ni Rosa. Saan pa'y mutkit di, maray? Ngum umadanin. Iso ano adda tay damdamagag. Ibargin mon kanyak, tamakalakaak. Nangina nga may nugumatangak iti brand nyo. Ay, adu ati ba, do ti maladaga nga iduldulin ko. Ipadawat kong dagijay kang kamaray. Agpay sumaray. Ay na-thank you nga rod. Mabitla nga, tayruar ka. Dagitoy pay. Alam amin dagitoy yan. Tawan mangusar ka dagitan. Ay nagadumo dagitoy abado ti maladagan, mare. Tuwan na, nagado nga po ko ka nangusar ka dagita. Ngam kasla barbaro pay laang dagita. Wun nga rod, nagpipintas pa'y mo. Mabit nga min na dumakkel ti ubingitan, mare. Iso ang nadakkel ang dadagos. Alam amin dagitan. Ayan da ka nun ngay. Paumaydan, bakas. Wun, on the way da kanon. Nagkukuyog da kano nga upat. At da kano inarkilada at tricycle ijay ili. Iso tinagluganan da nga agawid dito, Kat, paumaydan. Wun nga rod, asidag da pa'y ki di siguron Ano nagsardo nga tricycle iti batog? Ay iso dalaki di dakitan. Umay ka, taintasabten idan lakay, darasem. Nanang, tatang, iso ni Salvadora, nobyak. Iso mo tinobyok na, tan, ni Jubito. Naimbag nga oras yun, nana, tata, magmanuak. Agmanok mat, nana, tata. Sami, Rosa, apay nga. Agparbang ka bakit? Agparbang ka. Nasaya at mat nakapasyar kayo dito yung lugar may Juvito, Salvadora. Dandan di na kayat nga ikuyog ni Rosa, tata. Ngam impilit ko ti simurot. Oray siya nga ron. Di na ko maikuyog nga agawid din sa amin. Ngam inay ayok. Dito kayo pailaan, we. Tain kampay mangisagana iti merienda. Anyamot ti kastangar aramidin yun sa amin. Rosa, nakinubyo kayo, kasjay pay. Nang, ay ayatak ni Jovito. Ay ayatak mo ni Salvadora, nanang. Ay nadya ka mukha ta kayo. Pagawidin yun dagijay at tao. Kasano nga rod ang maadaan kami iti apo ko no kasta. Nalakamot la ti remedyo dahi tananang. Mangampun kaminto iti ibilang mga anak Kat isuntong tagbalin nga apo ko yo. Uray da kami nanang, kasta ti plano mi kan ni Jovito. Saan ang mabaleng? Jak kayat nukunak, jak kayat. Bakit? Anya ka ka di? May surum ayat ti puso na gitanak ta. Anya mabalin mo no isudat ti kayat da. Di mo konsintyan dagiti anak mo si Kabantor. Mangibabain kayo. Nanang, mawatan da kami kumamat No kayat yaw, agsinukat kayo laang at itinubyo kun nubya. Mabalbalin pa'y. Anya? Ni Salvadora lang ti love ko, nanang. Oray siyak mata. Awan to ti pangisukatak ni Jovito. Isulaang tay ayatak. Nasingputmut ni Jovito. Ay, jak ambo ka na kayo. Nasakit ti ulok ka na kayo. Pimanaw mo't lang nagitanak ta. Imbes sa talong aldaw na dito'y balay. Kasta mga mintim pakpakitam katakwada ba kay? Napayakas jay lakay. Nagpadaan dalaki di mo tinakirelasyon iti lakyun kun ba yun. Nagtulag da nga ta akas jay ti pakirelasyonan da.
Nairan-ranala siguro mo da. Nagmaditirik naklakay. Kasanong arod amaadaan tayo tiyado nga po ko. No saan damot ang makaanak kan makaputaw. Ayawanan. Saan sa talaga matungpal ti tartari gagayak amaadaan iti apo ko. Anyat amom. Pamakan magbalo tumilaeng ti panunot da. Basta di mo gurang-guraan dagiti anak ta. Bakit? Bagbagam lang ah. Ngam di mo ung-ungtan kin gurang-guraan ida. Taamangan numasae tirik nada. Isubli ko undag ito'y dinawat ko kang kaabado ti maladaga. Mari siling. Ha? Nay, apay nga Maray. Saan mo laang mausar na kita, Mare? Sayang no nakatambak laang ijay balay. Apay ngay. Gapo ka di tatumboy kan bakla ti kayan ayat dagiti anak yo, Maray. Amo mo lagayam, ngamdamagam pay laang mo. Ha? Sige, mapana kong agyaman aklaangan, Mare. Nabayagan asaan anagaw-awid kan imawawag dagiti anak ta. Kumusta da nga tamot den lakay? Wan nga raw. Gimura dan sama kadatan. Ay, isuda pa'y lang ata kadagiti kaayan ayat dala kay. Diya ka mo bakit? Ha? Ada tricycle ang nagsardeng iti batog lakay. Bakit? Agure ka. Dasami ka ni Rosa dyan imsag. Anda na kita anak tabakit. Ha? Upat naman. Kadwada nga tamanaan dagiti nubyo kun nubya da. Abakla kun tumboy. Tatang. Isu ni Jemina. Nubya. Ha? Agpaisaw anak ko? Naimbag nga orasyon, Nana. Tata. Ay, kastamot kang kabalasan ko. Ay, masikog mato'y nubya manak ko. Una nang. Tulagan tayon ti panagkasarme. Nang, tatang, isumot ni Gary, nobyo. Agure ka, Rosa. Kasladakkel tatsan mo ah. Masikugak mo, tatang. Agupat abulan ng tisikog ko. Ay na, agpaiso ka di dagito'y amakit-kitak. Saan atag-taga-inop laang? Tulagan tayo matanti kasarmi kan ni Gary. Ngamin, masikuga kon. Ay na, pinaragsak dak iti kastauna yan nako. Ay won, sige, tulagan tayon ti kasaryaw. Manang Rima, apay napanan di kabsat ta. Napan man siguro ijay balay ti ar-armon na areme ading ko. Asino nga arman na, ni Juana. Kat asino pa'y kumangay, nimot lahwana ti ar-armon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan at arman na. Di la makapili mo tan iti ubeng. Un nga rod kasano ang makaputot no tay pada tamot ameno posti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang arudan asaan aday dya ti arman na. Angam natangken mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agarem. Kayat ko nga may napadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agarem? Basta pilyom kumamot ti armem Tani, laklakayan ka na makiinayat. Kalpasan na, padamimot abakit ti armem. Kasano ang makaputot ka ngay no kasta? Isu adi ka lamangas asawan no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita anay
Babakit kamin kanimanang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata, da anak mi mga iwan to kada kami, ton kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka asawa, awan awan mga sikasukan ka. Iso atay ka ubingan na ti armam tay aganak pay. Tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubing. Imbaga ano kaya tindak kat lakaya kaon. Kun sa anak mo ta pensyonadaw, ta naimbagla ko mamo ta pagkarit ko iti arma kabalasang. Iso ajay bakit laangan iti arma ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen, Rimaw, adam mo may abalasang. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunan dalay lang nga anak ko. Makaas-asawa day jay. Wen, ubing pay dayjay. Awang pay 30 na. Adan samot pangaruan dayjay. Ubing-ubing samot ti panunot dayjay. Saan mo't style na la day jay. Ngam nasingput kun nagagat day jay. Naimbag no kayat na tila kaya kas kanyak. Kayat na nga road tanakuna na nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasam to ka di nga arman. Wen, Rimaw, no maaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kanimanang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wenri mo, kano makaputot ka, uray da kami mula ang kiniremi ti makaamu amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun nudwa, mayatan. Uray dua, tasaggay sata iti suportaran manang. Ay katun lata. Tulungan tato'y kapsat ta, takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Kan iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa jay kabsatan niya manang Rima. Wen ko mga road, tanong ni Elisa ti maasawa na. Pag naedin tanto ita dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Ta nagkatkatulong ket nga rod. At danton para luto, para dalaws kan para labatayaw. Wen ag naeda iti libre dito'y balay. Di librin to ti panagtrabaho na dito'y. Wen na amanang, may mayat mga dayo ni Elisa ang amday Juana mag. Bakit ni Juana, di nan kabalan tagtrabaho day jay. Wen kano inauna pa'y day jay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kan kwa na inton nakapsutan. Oho, oray awan na. Kino nampay manang. Nalpas mo ka din tiyar aramidem, Elisa. Wen, tata, it's time to rest already. Nasayat nga raw. At kami napatag nga ibagak. Ang sakbay na. At daman damagag. Ha? Anya nga day tata Rimaw? Nungay at dalakay nga agaram ka. Kayat mo ka dahi. Dipindi no nasingpot unuhaan. Sana man napili ka. Ananwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa'y kumama. Kabalan na tay. Iti trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sarukod na kas jay. Nungay ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen, inkarina nga raw, ano mga sawaak, ket isuda, kag gastos iti panagkasarkaw, kano makaputo takto ka naw, isudan taw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga rod ajay masawam taw. Wan
Naswerti ka no kaya tinak, Elisa. Jag pa'y sungamin amay. Armanak. Kaya nak, tano siya ka ang pilpilyat nga rupa. Ugaling amin tikit kita agad. Sana rupa. I love you nga Ruden, Elisa. I love you to Sana kung nagpakipaw, tasang buten tati panawan. Makitam, di kinayat na ka ni Elisa, Rimaw. Wen nga raw. Jakmut ni namnama akayatinak. Inaklon nakmut adagaws. Kasano, tulagan tayon ti kasarya. Ay kat na kayo Pasensya na awan mo't kwartak. Amo yumait nga awan trabaho kung sa anak-anak kaadal. Isu nga awan pensyon ka wakas kada kayaw. Sana problema da ita. Da kami ti makaamukin karimo. Demon problema ang ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading ko. Dinurugan yun tumot ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita, agpakpakadan ni Elisa ababo nun. Pumanaw ka nun dito'y balay numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sa buntag sapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar aramidan nyo. Laklakayanan ni Uncle, ngam pangasawaan nyo pa'y lang amin. Kaasi ni Uncle yo, no awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasing put dayjay. Patsyo kadinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Apay ngamin asaan anang asawa iti kaububingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo, nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanak ko. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyan ta ka no, di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nagijay pensyonada kakabsa maw. Wen Uray ta na tayo laang ti agkakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijyan nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijyan nada. Di da kayat. Kayat da ka no, tag na di family house may. Mas komportable da ka no. No da kami ngagkakabsat ti agkakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay, wana. Kasla nasing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armag iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tista asawaan. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdandak da manang remi kan manang rima. Di na kayat ta bakit kanaon. Sikati kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sama la nangaram kanya, krima. Saan mo't sikakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raod ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatin nak tikasken ka nga ubing. Iso nakaragrag sakak. Ay ayatin ka unay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami kasta manang Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaad kayon adito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon problemaan ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon, marigatanin nga agtrabaho. Naimbagla kada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws ka nagluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay ka, una. Sa mga problema day tamanang.
Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa na manang. Kat, anya matimak ko na marimaw. Ay, kawan lata Paspasurot kami lata ka na kayo at ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusan nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya dito nga pagkulmugak ta. Asid na giti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Ikwa. Aginawa nga minang. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam na madmadi magdirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pala makadalaos, makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adope ti kayat kwa ka nang. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amangka. Iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmal pasti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak manamaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy iti trabaho diti balay. Taas asikasuk mat di asawak. Nariga tayo, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaisuna ang nakapututak adagahos. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamamin sanain. Tauray huston. Manang. Mabitlaan tayo nakalaan ti igatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo, Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. Narigat agkare, manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa, ijay doang nga anak yaw. Jak may baga manang, tanay. Napigsaak pa'y mat. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tane, sensitive mo't jay asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana, takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di dakmut kayat nga awatan iti construction talakayak kanon manang. Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo, kabagis. Ay sanabali tain kariyo mo't suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya manang? Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumatan ati suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga, inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana agapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan, siguro. Ha? Ako? Wala no, kasta ti kunayo manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw.
Agsubli ka ito, no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Ay ka, wala no kas dati ko na yung manang rima. Nay, papanam, remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar na kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang ag-construction na kunam. Nasyan di kumparek kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar, may rimaw? Saan? Di nakpalumusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan, Elisa, asawa ako. Ay andata dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababain. Ang mga numakita datandana ng kantatang. O sige, mapantangaro di silid, Elisa. Narubwata mong dagiti ubing, Reme. Wen manang, agsisi-RB jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelahan, Reme. Ay, wen nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbagday jay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, daditan. Ayos lang, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umundag! Anda kami, Manang Rima, Manang Rimay. Nay, bagagsapa yung manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minerimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang. Impa-ultrasound me to'y sikog ni Elisa. Katsingin ka na o. Anya? Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti bagami kada kayo, Nunayunan nyo pa'y tiinom nga anak yo. Ladingitan me. Ngam saan kamin amangtad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan miya ka ba ila na pagadalan taado nga anak yo? Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang rima iti suportaran. Na kayo matidwa. Kanunayunan nyo pa'y na kayo ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, ang mga nusantay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo mat adding ko. Ay, pasensya kayo na manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin? Kasanungay dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo. Tahos to kumantiin nam nga anak yo. Kababainan kadama ng rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga gabraw, tap na makaurnong ta iti pagbalay ta. Ha? Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tap na makaurnong ta nga raw. Ano san tapay lang tagin na dayo, Tap na guminawa mo tibiyag tayo. Alang ang mga kastulat ta kanayo nain. Di tamang namnamalatan kadama ng rima kan manang rimay. Kababain. Sapay inuman nagitan nakta. Ay, pasensya kan Imbes asak trabaho, nasak ti lalaki. Lakayak mo't nga minayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta bantayam nagitan nakta. Di mo baybayan ida niya. Uy, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan, Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalaang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabailan aliputan kahit taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta, ani patay laang ti mamagsina kadata. Kari na anak ko, liklikan man ti mangan iti adaw.
Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatenged mo na nako. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngem kasano akayaten da katibaro no kasta ti itsuraem. Haan nga bali nanang, tanasingpat kan nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Wen ngem may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet ilangam. Di na latultuladen. Mayat lata ti pamagik nga uray bakit akon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumbay jay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dan. Adda pa lang ganas yung nga agpaspasiakse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak, ora aw-awan. Naimbag agsapam, Karina. Lumabasak pa eh. Ay, mabiyat lang, Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya ti itad mo? Basta oray nak ito'y. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta, Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo mo ta karne. Wana, ado nga maintain lotok tadtay. Kat, hangkumot nga mo nga hanggayam kayat ni Nanang. Agday-dayet ka no gayam. Hanmatan nga mga anti karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya? Ay kat agyaman ang angaro dito yung padigawam, Karina. Awan anyaman na Arman. Sige nga rod, Karina. Mapanak pa'y. Day, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Asino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan sama ni intad na idea sibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day dya Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamentad ta, lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igup kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Mala, mangan tayo nga roday. Ay, saan amabalin kanyak ti kastama sida anak ko? Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo ado ti linutok. Amumat more on vegetable sakit ha anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, sikang magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit din ninanang ko nga, ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta? Pinapaitan nga baka. Ay na, nagimasin nga eh. Wana, sidaan nyo kanina nang mo niya. Dato'y. Alakit, agyaman unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, kat jak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan ano adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabanga na loom. Nagapo dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyamarak manan Mabitlaan nga rod, ti ibalas ko dito. Kan alaamot na nagitidagduma ang malukong yo. Ay, hanan, si kanto lang ang timang iumay ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? Sige. Yig kunto nga rod ije balayon, Karina. Nay, nagapon day tama si dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Ni Karina na lukmag, wano ni Karina na kutang. Jay nalukmag isumot la tinaparabor nga agnagan iti Karina. Kaano pa'y aya nagpadigo ni Karina akot tong supladan to pa'y day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itar aramitan na Amangan mo't no. No agkursunada kan ka ni Karina.
Ha? Ay kat no agkursonada kanyak akat kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingput mo kan naparabor. Ha? Aywan mat kay di anak ko. Anwam ti kinapintas no nagalas matugali na. Pudnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tirik nakin ko na. Gapu iti kapapadiguna. Kasla madib-develop tirik nakin ko nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro kamot. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito yung malukong niyo, Karina. Ay, akat umay kaasam rakapay Arman. Agyamanak. Idi sumlang italamisitan dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuang amin. Kinapudno na. Agayatakken ka. Kat no palubusan nak nga agaramken ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, Tatalang to pa nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ay, ayatan ka, Karina. Ay, ayatan kamat, Arman. Ha? Ay, agyamanak. Agyamanak na din akong pinarigat pa. Inaklon nak adagusay. Adamit imay itay malama lalaki dito'y balay sariya. Ha? Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun samat ni Karina. Nobyo? Imposible Katawan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naging nailabiyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumar iti silid kao. Basta nangig kao ti saritaan da. Ha? Asino nga'y day ta lalaki? Ay, Karina, umay ka man. Apay na nang. Asino di bagbagan ni Lulom Anubium ka no? Adda aya? Ay, wan, ni Arman nga karo ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarum na ka day chay? Wan na nang, kat inaklon ko mat nga dagosan na. Ah, ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo lang nagaram kan. Iso amanipod ita, agdayat ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Ang damutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumlaang aya. Kasanon no makakita iti sexy abalasang. Di ka mabutag, nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagdala ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano tilab na. Sa dino ti napanan nila ng bao apaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nga, nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtaas na mabambanog jay inam. Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay, nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksi kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayain nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay no tuladam jay inam. Ang jaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalok magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisyaw, apaw. Ay, nadagsan mat nga rod ti bagek nga ag-exercise, lulong. Hanak nga na irwam. Mabanugak nga dagos. At damot gayang bisitam, Karina. Ay, wana nang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga adda umay asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaan. Ayos lang na. Bagbagay yun to, pati kasta suot siya. Ay, thank you, Abarok. Kas kaila balasang nana.
Talaga amin tinariyo ti kinaseksiyo Health conscious ngamin, barok. Amo ni Karina dayta. Ay, uwan Arman. Naasikaso ngamin ni nanang ko iti bagina. Kan pilpilian na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Ay, uwan Karina. Mayat no ag-exercise kamot sa paminsan. Napintas mo't lagi ti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utahin. Agling atakmat ano, mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may nga agayos ti lingat ko. Kan hanan nga masapol nga agpasiksik. Hak? Ada kamatan nga boyfriend ko. Kunamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga luklukmag ko. Diba? Uwan Karina. Marutawan nyo nanang. Bakit ako na? Senior citizen na kaon. Dandan ni 70 kaon. Di mo katawanan niyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla agtawon la iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan isuma lang amin ti kukuan na. Yagpaspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina nang. Kat, kaano nga iti kasaryo kan ni Karina? Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan kapaylakan ni Karina. Parparaw pa usa, mati panagayat mo kang kuana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron tinagaramken ko na. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na ini. Iso anat nagtiriknakin ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ka. Addan sa mo nakitam amas na pimpintas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta nanang. Makitan to no kasano. Ray, arban baraok, si kamot gayam, sumrek ka Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban dya pukawk. Ada siguro iti silid na. Ay, kuha pong. Ada ka din Nanasarya? Ha? Ay, huwag adla. Madamati exercise na. Sala-sala manon dit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing mo't gayam agsala ni Nanasarya apong. Ay, kawan Naglak iti bagbagin ang agsala. Uray diyo pa'y disturbon ni Nanasarya ang agsala apong. Ta buyag man pa'y. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Wala na. Amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mo't ani Karina ti gagarak? No di kat sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Tainak mangisaga na iti merienda, baro. Nanasarya, adaman damagak ka na kayo? Anya day chay, Arman. Ada ka din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanya. Imposible Jackpot yun. Iti day ta kinaseksi kan kinapintas mo. Awan agaram. O, Jack mamati nana. At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kano ita. Tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignorek latta idan baro. Apay, ayan ni nanang lulong. Ada di tao na gapok. May ba't ni Arman ni lang malam dito ibalay? Ni, apay kanungay.
Ay, diya ka mau no, anya tinagsaritaan da ka ni nanang mau. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita da. Ni, apay nga ta? Wano, kidawan nanti pamalubos ni nanang nga ikasar na ko ni Arman. Diya ka mo awan mo't nasasautiin ang kanyak. Iso damagam lakin kuana no, anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito'y balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na irana nga awan ka. Kat, anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Takababain mo't ano jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanyak. Ha? Ay, inak pa'y man gayam ag-jogging. Wi, malaman agjageng kayo pa lang. Wan, twice a day, ti pa nag-jogging ko nanak ko. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag ko man ni Arman. Kuna na ngamin ang makikuyog kanyak nga ag-jogging kat. Ay wana, adda dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, maray. Ay na, makabannog mo ti ag-jogging, Arman. Wanyarot na. Agina na tayo pa. Ay, anya ngay alugar to'y nakadandanunan, tan Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay, Mayat ket di taawan tao dito nana. ha? Ni, Ay, agayos ang tiling at yo. Punasak. ay, punasak mo tilingat mo, Arman. Arman, masansan matan ti panagkuyog yukan ni Saryang agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng. May mayat no dakadwang agjaging nanang. Nagburing mo't may sam agtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Amangan no tila maturturong yun nga agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbes ni Karina ti kadwam nga agjageng, samag. Di namot ngamin kayat. Masadot ka no. Iso ni sarya langan ti kadwak. Anya di ko nam? Sarya. Di mo nawawagan itinana ni Sarya. Kwa? Sana balit, di namot dengdenggan. Ayos lang nanang. Kaano nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa'y anak kasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan-ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit. Kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito'y balay. Pasensya kan ha. Busy ak namin ng agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tada urayak? Alang araw ta, mapanak man biye ti jay bangkag. Inlak kitaan na kita'y mulak anatang. Sige, mapanakaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumwarak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lusyon. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran dagiti kabalay ko. O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan na ka. Sige, basta daras sumuan. Tama nga no agsubli adagos dagiti kabalay ko. Wano, umay kalangan diti balay. Ha? Madamot ni naanang mo. Ibaon ko pala ama pan iji ili Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga Rod, bye. Kaslama konsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga mo ti anak ko ti may papankadat? Di ka madanagan ka di.
Ti importante, agin inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Nga mangal-ala ak lang iti timing. Di mon ibaybayag, sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Wansarya, si kagayam ti ay-ayatek. Sika ti kayat kong asawain. Arman, adtuyan te... Ha? Apay nga ginin narakop kayo. Ay, Arman, Sarya, apayan. Kwa. Kaayan-ayat ko ni Sarya, nanang. Aniya! Traidor kayo nga agpadpada! Manangalilaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina? Kada kayo matnanang! Bakbakatan kayo nga madapay laganas yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yung ti agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. Ha? Si kangarot ti umay iti balay, kasta ka ni? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak, gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktupay ka, husto dya atap ko iday. Sininaan da kong dasarya kan Karina, nanang. Rumbang laang. Nuapay mga mina pinaggidan mo ida. Anyang ingarod kat naawisak mat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Umanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti naramid mo. Karina, anak ko, napakawanak ka din. Awanan ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mo't ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamot ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bale tama ni pudtad ta, rugyak matan ta ag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba. Tama reknak matlang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kan kasla marigrigatan ak nga ang-angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag-exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Oy, Rosing, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos. Sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang daddy Rosendo nga asawak. Kat no ginatang na daddy nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Ta nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, idi kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige. Bulodom nga rodan, Mari Ibiyang. Nay, kanyamanan day taan sangpit mo, Ibiyang. Nagbuludam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusar ito'y taginatang daddy Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang daddy nga Roseng. Ag-aagaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da dya nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iti sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, taasawak ti matang kadagi jay. Anya, lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da dya nga kumare, awan babae na.
Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Sus, di mo aramidan ti kasta anak ka. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sapay kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali na dyan nga Roseng. Ano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man na tila aramidam? Di mo riribukan tinapintas alinanganda iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim samat di limabas, Roseng. Ah, wen, ni Mari Ibiang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kas di at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kas di na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw. Tila mabulbulod na no umay dito eh. Kas di kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Diyata. Nay, anya na ita ikarkarton mo ibiyang. Dato'y man blender. Nakita ka ngamin ti presyo na ijemol. Nagninamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mo. Isubli mo. Masapol pa lang ikarton mo nga isubli. Ay Anya nga isubli nga ibagbagayumat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon kunak. Anya? Ay, sana nasaya at tikas na nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame, di mo tagikwaan. Kat kwarta mat dadi Rosendo tinaigatang idtoy. Asawak tinanggatang idtoy. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagikwaid to'y tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin dagijagin at gatang ni Rosendo idi Nakalista dagijagin at gatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya? Iso nakit din ti mayra nun. Sapay nagngingi na gayam dagijagin at gatang na idi. Bawiak amin dagijagin intad ti asawak. Tanuhan, ibaskag ko kinilakay na tibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Usaron mi mat di rice cooker mi, Mari Ibiang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosendo tinanggatang. Apay, takunam, hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto Isublim nga rod adagos taagluto akto mat anya. Wan! Sige, ang kaalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kuna madyag repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay usar dayjay? Ay, sayang nga rod na dadaol. Sapay nangina dayjay. Ay, awanan imbel lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tane, buludak matbiit. Mabiit laang nga rod, taik katek kargana. Maala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito ay antiri daw. Apay ngamin, arwamom da jay babae, anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mo't nga rod paayan da jay tao na nang tamang riribok mo't. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti day ta. Ipudnum ti amin kunkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang, kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak, kat amangan no maupay kanyak, kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo,
ayaten na kantulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na ken ka. Basta mabutengak nanang, isu asaanan. Wen ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko ken ni Rosing Aga samet data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ni quality dato nga rice cooker. Dato yung brand nga nangina. Damot rice cooker ta. Apaya bimulod ka pailaag. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay dayjay langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, anday ta kamanin ako nak. Sardi nga man ti kasta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramida. Basta baybay anda kadi. Adu pa iti buludakan niya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramida manakaw. Dakdakal nga rod ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalaingan da dya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanen, saan manen ang naisubli tay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sa bali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan, nanang? Taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay a babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan dayto abanag? Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyen nakalaang dayja babae. Ay, sungatak san ti awanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale? Taitid kula amin kankwanan dagiti ininted idi ni Rosendo tapno sardengan na kon. Anya, ay, alagarod may mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem tapno sardengan na kan dayjay a babae. Adani bakat mo, Fred? Adam at mare. Ngam ada ijiban nyo, agdigdigos pa Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dya washing machine, mare? Uwan, kukwa may iti da di asawak. Nabayagan ada dyan nga ada kanya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan dya asawak, mare. Agyaman ka atadyak imbag at agpaiso iti asawam Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da dya nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Ala umon ti washing machine, Mari Ibiyang. Talaga nga ala ka. Hanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kun uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Ala umon. Kadwa na. Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Uray kas-kasano kat adamat latabain ko Ngam, anya ngay dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti inintad da di lakay ko kanyam. Ala umon ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay, ti kunamhang ko nga mo. Kwa. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin down na, isotated mo kanyak. Ha? Apay, agreklamo ka?
Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaumpay dagi jayon. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiang. Di kalaagbain iti kasta nga araramidam. Di mo palang aron inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita ak nga Rojay bubi dadakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar dayjay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti dayjay nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ta asawa kanyak. Gapukan niya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang na di asawam. Makalipat ka mo't sigurawon. Hangko nga mo. Kumpurme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Agsa tayo, Maray. At wana, nabayagan nga hanak nga nag-shotcut. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Maray. Agorder ka itinomam no kayat mo, ta bayadan men. Agpaiso, sige man nga rod. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Maray. Mangalakan iti inumam. Umunakpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agaway da kamatanta, nabarta ka kamatanan. Ha? Agawid kamatan, Maribiyang? Katuan na pareta, nabarta ka kamatan. Agkuyogtan nga agawid niya, ta itulod nakman pa balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan, Maray. Agyamanak iti, panang itulod mo kanyak, pare Fred. Ngam, sumrak ka pa Ha? Ay, saran, Maray. Agawid na kung tanay. Rabi una yan. Oh my kakindi. Di nakikuyod na, Maray. Agawid na kaon. Ado ti managdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold-upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan iti balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ay, sige. Dito yung arudan sa alasya maturog. Ay, ihaan. Ado ti lamok ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Kalablaba dagije ulas kanpungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagijay. Umay kan. Hangka nga agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsinin niya sa talangan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka matkan niya. Huy, hangka pa nga maturog, Fred. Ag-istorya tabasit. Fred! Huy, agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita lalaki? Noobiyam? Nakunakin ka amang yawid ka iti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwat yung kunakat. Ngalaw kayo mat nga. Yung kayo man ijay. Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred na ikaw yung asawa ni Roseng. Uwan. Anyat ti kaya't asawan na ikaw ibiyang.
Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin na nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y DJ. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na itatao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat! Inagaw na mat ide kanyak Daddy Rosindo ah. Ha? Ay, aday ta ka man ay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungto time. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Terasan nyo. Roseng balasang ka, pangasay, sumurot ka kanyak ta in kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Adda iji balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusa na mailaw ang asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kaya yung asawan, tata? Traidor kang asawa. Meko, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Hanmon nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasa umibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapo ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamket di, awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti agpaisaw, Fred. Wen Rosing, patsin na ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaulan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang ngay parik na iti asawam ti kasi ti parik na nakanyak edi. Edi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo? Imposible nga han nakapay lang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak edi si bibiyag pa lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbagakon kin ni Fred ti amin. Ha? Wen mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa'y tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanyak. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan may dasawam. Pagan ano kumamatdata nga asawam ngay. Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Pasensya ka no imbagak ka ni Roseng ti kaadda ti asawa na diti balay. Jak nga binkayat ang mailawan ka anak ka. Jak kayat nga napakasarsaritaam. Jak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka mag. Saan kumamit din anak ka? Uwan tatang, naamiris kon dagita idi rabi eh. Uwan, bidot dadya nga inaramid ko. Bunga lang dadya ti sakit tinakam ko nga han nga maikikat ito'y barukong ko. Siyak matlang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday dya nga gura. Iso nga di makal katahan nga naikikat. Nagramramot pa'y. Siyak matlang mati marigregatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya akanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanakon. Ay, agyaman ak. Ay napakaragsakak na itang imbagam anak ka. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol kin ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswa na laang tisaan. Iswasigay,
Inkanto nga rod kasarita jay kumarem anak kao.